Inan barak dalam rumah hanuin kata wahira labarik tanis, mah kita fosusu. Idene terlambat. Tambat wahira ni tanis signifika kata ni hamla halosona. Hanesang itakari kita ni kabun tarutuona. Hai, laron dia betul tu ita sormal faria ne channel lolalina freito so espera kata kau sorry to botsira condição de bediak tanita fiar kata maroma kne grasa no ne bensa na fatin hamutu kaito tu. Tiak malu sirai hektan ya hasor malu balorong ohinian, hau hakara katu kuliah konaba. Oinsa ita bele hatene katak bebe ida hamla haona. Par depois ita la bele husik bebe ne tani sakila la tomate. Makita foi hakoda kakarak fusu ben bania. Dalam rumah ita bot sira balong husu. Tambah seda mak mana nih haninya channel nya sempre bahas konaba. Ina ne susben ka konaba saudeni yang hawa karakatu fortena tambah iha hamne video sel konsidak memperkenalkan ini nara ita bot sira hatenona tam hamne nema kau tau kira si hamne channel nya nara. Hau partera hau serviço iha los palos. Hau iha video hirauna ma kebalu kuliah konaba ina ne susben exclusivo. Mas bem moloca tu continua kita halua foi tabosen support abah ni channel. Ho like subscribe nomos hamoris tabosen ni sino atu engir hawa upload video phone tabosen bel heta notificação e nomos share video sira baik tabosen maluk sira kari kita bosen sente kata video dane iha benefício ka iha importância baik tabosen. Inan barak dalam rumah hanuin kata wahira labarik tanis, mah kita fosusu. Idene terlambat. Tambat wahira ni tanis signifika kata ni hamla halosona. Hanesang itakari kita ni kabun tarutuona. Nemak ni tanis. Tambah idene esforço atu labarik kita to tanis mak fosusu. Tambah idene ladun dia. Kasihan kan ya sekikuan masanya tanis saladi kan ita hanoin tambah ida nema esforço atu ita bele hatene molok ita nya baby tanis susu ita hatenona kata ita nudar inan ita hatenona tu fohan bania ho itanya susu ben ya poin satu ita bele hatene kata nia hamla hationa primeiro wenhira baby ida hasai nanal tambane refleks nervus ka refleks syaraf nebema secara spontan labarik ida komunika ma ita katak nia hamla haona ne nia hasai nia nanal ne primeiro segundo nia susu ni nia limang fuan hau hanuin ida ne ema barak hatene tolu wahira nia loket takaibun ni hanesang loket takaibun tama nia sente hansan nia kakorok maran nia hamlahan nia kakorok maran itu secara refleks nia sei loket taka ibun ida nia mos katudu kata nia hamlaha ona bahat wanhira nia lambe nia ibun exemplo asane o nia hasai nanal kose hani nia ibun ne refleksida hatudu katak ni hamlaha nia komunikau nama ita katak ni hamlaha ne duni wehiri tabot sila hari tabot sinawana sene kita husik nia kita masa bodoh nia kasihan thank you for kerasona susuben bania depois kelima nia ibu nena kloke spontan wehira ema bok nia hasang exemplo nia toba nia hasa toba halima kan nia toba ema tau lima nia nia Hasan hanesang ne kan ibun soring sane dia langsung hasane loke ibun signifikat katak ni hamla hauna wehira bokan sane mak ni loke ona ibun kita haluha fokera susuben iha momento neba neng de repente tanis makas na maluk sira idene acontece dalam barak bainan sira hau wehira iha serviço fakir dalam rumah hau sente hari inan sira dalam rumah tu nervoso tambah exemplo sira henton yang tanis makas mak foi fosusu kasiang masa hento labari kita tanis makas mak foi fosusu memangnya kita fetoni tanya naluri lai ha kan maroma karaik ma ita naluri keibuan neba feto entang mahira ita sente wahira hari kata klabari presiden ne foona wahira ne tanis makas ne tamania hirus ne nervoso ne kabun mamukona ne mak ne tanis makas ne
nebe wahira nia itarona nia tanis makas labele halu lalais fotinya fokera susubania hitu nia exemplo nia mama kos nia berusaha nia ulung nih hansnya seba semainya sodor bamai berusaha tu hetang nia mama nia susu karik nia papa makos ka emaseluk makosmos dalam nia hansa komesa sesen nia ulung bamai atu buka hanesang buka susu idane signifika katak nia hamlahaona ne duni esforço fokera sona susu ba bebe nah idane mak 7 tanda konaba onsa ita hatene katak labari kida hamlaha hawa karak repete filafali hane katak wahira labari hamlaha balabari sirane bema foin moris mai to fulang neng quando ni hamlaha nia hahan mak inang nia susu bende la o susu kaleng la os makanan tambahan kecuali karik tambah boras rumah itabot sila precisa konsultasio mediku rumah kapartera rumah hafuin tabot sila fohan mai be wen hira buat hotula ahodiak inan tengkihan barak descansa barak hemu be barak atu isindiak na fatin força na fatin fosusu hahu si bebe moris mai toni halo fulang neng nem fo buat tidak nah tuir mai unsai ita tene katak bebe bosona. Primeiro, makwang hira ita nudar inang, ita sente katak ita ne susune kamanona. Kita haluha, fosusu ba bebe minimum 30 menit. 15 menit limang los, 15 menit limang karuk. Narande fo idane bema primeiro nela os questão bebe yang penting 15 kiri, 15 kanan, artinya 15 menit kiri, 15 menit kanan. Par depois produção assim maiha susune na fatin hanesang. Selain lah hanesang, tambah kono susu sena kono produção tirmai nela dundiak. Tambah bel halo susu bubu. Então, usahakan quando for ruane tem que trocar malu for. Rua, wenhira, baby, sente hakmate kona itahari hanesang niya la susona, niya sa kontente carne niya ain, o niya sa bok date niya na susung, o niya hatuduhan sa oin medar, niya hakmatek na signifika katak niya come sa bosona. Yang ketiga, latani sona. Artinya dalam rumah bebe hemu susue, ita hanoi niya bosona, maybe ita fuin hasai niya tanis fali. Signifika katak niya say hamlaha, tambay dan emak, fo susu, wain hila niya para mesa, pasti ne tambah niya bosona. Mai bemos la bele haluha. Wen hira bebe ne bema composição ne bema kladun diak. Dalam rumah nia lakui hemu susu. Tambah nia sente la confortável. Tabot sila bele hari haune video seluk ne be kuliah konaba. Uinsa fos susu hodia cara memberikan ASI kepada bayi. Keempat, para mesak susu. Yang keempat nih signifika dengan kata nia stop mesak. Nia stop mesak kututia nia hakmatek, nia latanis, ne berarti nia bosutiaona. Nah, depois de for susu ba bebe, wehira nia bosona, maluk sira kita haluha. Seita bot sira la buru-buru halu bot rumah, lalika hato balai. Bebe, tepuk nia kotuk diakliu hato ba nia ita bot sira nia kabas ne hato bahan sang ne depois tepuk ninya kotuk maibe tepuk ne holiman hanesang ne iha honya video seluk masawa tudona limang ne modelu hanesang ne hansan ne nya kotuk hansan ne depois tau bebe ne ulu nya itane kabas ne depois mak tepuk ne kotuk ki hanya kotuk larang sane nene ke laos baku makas hanesang ne hengi tuan beberapa menit hansan ne iwe hira tarona nya arota ona berarti susu beng idane tama hotona bay haninya kabung larang nune bele hatoba wahira hatoba la bele haluha bebe tengki halis bakiri o bakaru la bele toba haklena idane mencegah atau la barik lahetang aspirasaun inane susu ben tambah aspirasine perigu tambah wahira inang ne susu ben tambah fali baiha sistema respiratório labarik niang bele halo labarik de repente sesak nafas no idane perigo tuir hamni experiência serviço niang iha labarik balung nebemak mate pande aspiração inane susuben também idane mak husu inang sira wahira depois de fo susuben ba baby
usahakan lapele hatoba ho haklenak. Maybe hatoba ho posisi mirimba kiri o mirimba kanan. Atu kita labalik mutakarik, mutane labele tama fali bayane sistema respiratoria, maybe mutane bele saimai. Nune nia labele hetang problema ruma, tandit aspirasi husi inane susben. Diak maluk sira idane mak informasaun konabat oinsa itahatene kata itanya baby kalabari kida hamlaha ona. May behawa karak repete fila kali katak wen hira labari hamlaha la signifika katak fohan wen hira sidauk halo fulang neng. Usahakan fo de tinanya susuben hahusin ya moris mai to fulang neng fo botida. Hafoin hahu fo makanan tambahan wen hira nia halo fulang neng baleten no dia kliu continuar nafatin fo inanya susuben to labari halo tinang rua idane bele ajuda sirania crescimento no ser desenvolvimento ho dia kliu no ne labari sira bele dolko si moras oi no abamberula sira ne IQ ne bele matene. Obrigado barak baita bot sira hoto ne bemak hare haune video idane to remata kita haluha support channel idane ho like subscribe no mos hamor sita bot channel sino no wenhire to bot sira sente kata video idane iha benefício ka iha importância baita bot sira fahe baita bot sira belum sira liu se media sosial botone bema kita bot sira iha ita se asor malu fali iha haune video firman lorun dia ciao.